Jawjawaya mapolat na makajinana sulivat. Saka tutswa kajaman auruja supina kainwa tsumas. Imazaitwa shini pakalante yohana toro. Imazaitwa dusapuru katu dosa sulatan. Imazaitwa itakaran patulima karan.启示录22章1到5节。拜Papatsunaya跟uta nazwa saskaulan I taribavau. Tuazwa pana asika valwalu ta zalum. Maru tarawanga galigirigil. Tsumuvut kemasi tua iradan no tsmas katwa alaka iyo. Sa pakazwa I vuchikadan tua darani inalan. Au malalawak tua pana izwaza shika balwalu ta kasyu venanga la lemita tsavil kintapuro kato dosa no ita ilas inital au asau no kasyu makaya papa nangwa tua na ala-alanga au inalan uri nekaangata no kinuyatsu no atsamasa nama. Pai uri izwa inalan azwa iradan no atsamas katwa alaka iyu. Au marka saskaulan uri diha-diha ya paala-alay taimaju. Uri patsunuta taimaju tua modingan no atsamas. Au ngadan no atsamas ki sinivichi ka pidais daya maju. Pai izwa uri nekaangata no amuji-uji. Au taimaju uri sikudanga teral no sapui katwa teral no adau. Ayatwa uri pateralan taimaju no naamati ya tsamas. Au uri masang huanti taimaju palavaka pate mamiri.就看诺兹玛斯，新维奇基玛在多22章1到5节。都说个咱们新尼布达尔万讲的讲对立中的盼望，对立中的盼望。由启示录来看，与对立共存的局面的确存在，但不永久。很久的和谐端赖上帝的介入。上帝指明要做的是在混乱的局势中坚持，并真诚地活出所信。不过，眼前的对立不止激起对真理的热忱，也带来不被接纳或被歧视羞辱的痛苦，即世界观崩毁，身家安全受威胁的恐惧。需诚实谨慎分别。议题的决策牵涉社会价值形塑与公共资源分配，无一不是上帝的领域，且无论信仰和立场如何，众人都承担着决策结果。上帝的子民需用心理解，才能活出真诚圣洁、彼此相爱的生活。信靠上帝看似自找麻烦，但甘心持续用心生活，是出于对上帝救赎之爱的回应。相信也是这世代台湾基督徒展现信仰坚韧的方式之一。cuma nasi ni para lo Argentina pas semalau na tinana kamelan to mana si pada zekat sini papaulingaw no tsema Argentina temara si dilan saka tu soa kadam-daman sini pakina menamitianujen上帝统治带来的新局面对我的信仰实践带来什么影响Sinaya Argentina tu soa kadam-daman tu saja kinmenemin新巴基那么单位定来进行那个么lan上帝统治带来的新局面对我的信仰实践带来什么影响？是那也单定啥个努力。
父上帝，请帮助我，无论处在什么境遇，都因你的救恩的盼望，持守真诚圣洁，奉主的名祷告，阿们。Mali tutsua ka diaman-diaman nama kaitinana misila selang tutsua jikang sumupu kilaroi to amana sini pazazakatinua tsuma tutsua adau saka latinana kemelang to varung nua tia tsemas satinana kipapori ngau to tia kini tia avan to tia tsemas akana papupiso la tiso na tia ken saka la nama kaitinana sudiva tutsua tia kini adavan大家平安。